Wat la ka seng kasi seng kami kalak kami lenti ban shimti no ek jingtai ka bala penshna dak MTDC halom sopet beneng Riphoy district hendrai kani kan shimpor sa shibanai tam AA habakani ka jingtai ka badang shudapsna kala sha penjulor no hakabor jong kamai maryang hau benai baladem ke MTDC kala shna ya ka wei ke jaka ka bandon ke jaka bam bat ke jaka detiar Tenrai halum sopet beneng lengba ke Swadesh Darshan Scheme kabala bay tengka da ke Ministry of Tourism jongka sokar pedeng hak jinglut jingsap ka bakot kat prak lur tengka bat labu thong ban snapen dep ikani ke project ha unok pra arjar arpawai haba ke MTTC kala dep snai ikani ke jingtai ban yok ban IT no asaka sengkhasi Hendrai ke eryong erngit ke bajur ke la penjulor ke benta jongkani ke project ha ke baki yit ke la pailut ke sat ke la hap semadan bat bun ke badon ha kani ke jaka ke la julor. Hadin kani ke jing julor msem la yoi ba ke MTDC kan pachna mardor ha u kontraktor u basna kani ke project hendrai ke la shui bet shua kumtai. U assistant engineer jong ke MTDC uba balajit lingdo ulayatu bayakani ke jingtai la sedang bantai hakasnyam arajar khat khandai bat labu thong ban pendep ha uno pra arajar arpuwei bat haba u kontraktor uladap ban snalut ya baro ke jingdon kam hendrai ka sengkasi kala kerpat ban bu ya ke jingtho ha ka be day bat ke history jong ka sengkasi kumta ke MTDC kala kular ban pendep ya kani ke jingkerpat Ubaleng do ulayatu bahaka katsau tarik uyayong ki eryong kala penjulor ki artli ki jingtai ki bakentup ya ka cafeteria bat ya ka sale emporium bat wat laki katto ka ni ki dingse ki badon hakani ka jakaru ki la kelem bat ka jingjulor jong kani ki jingtai kala kot saka saulak tengka na ka benta ban snabyang ya kisat bat ban pendat ya ki yin bat ki wei ki jingdon kam Uloong ke jingjulor jong kani ke jaka jongok kai kam dai setia ka balik de kinuki brio hendrai ka dai ke jingle jong ka maryang uba lengdo uliyatu bak MTDC kala dap betha yu kontraktor ban pen phabyang bat ulok keluar ban pendap hapo shibenai ya kani ka kam Katu kade jingsha wana po ka Swadesh Darshan Scheme na po Ministry of Tourism te barok ko total tu kade khat prakruri te katu jingsha ngila sna ba ngak kakam juni kelak jandep tingi bu thong mai pendap hadu une udi somba barang sudap nagane hak arjar arpuwe tingi la achieve ya kata bat ngila muri ban ngila la pendap hadu ketika por hendrai habaswa bangin handing over apa dia katu bat kising kasi te ni sudan bakajing kwa jong kasing kasi kijing kwa ban at malumala khandet kijing kwa jong ki kumna ban thos bang kastori sing kasi tingi alat ya kising kasi ru ba ngin penle nam ta jong ki dan ri snubok hakajing ya jongi bagi sing teng ngimdai yolat banya kenduk man kasngi man kapor tes nubok no ba hadu katu kasauteri jong April bakawan katu ke eryong te ke eryong kala penjot penparano ikatu ki building jongi arli kawe ke cafeteria bat kawe ke deka sel imperium bat kumba pitip ba POE itu ki ding ki se badan hang turu kilap khalam lut kibun mak ne khalam lut lang kibun ki bala khalam te keju katu kabeli jongi dikala penjot hendai wala kataru ama kadang don hakti jongi tingila ya keren batu kontraktor ba un penbahapat ya katu kumba ka long kumba ngila pendap te kontraktor ula kularingi bun penbah te tang kata ini kalian cuma te kado por kan simulu kontraktor busna penbah yang ini itu berada julor menta bat hadin kita bat IT kasang kasi ban penyak kumba ngala ikren ni ba kontraktor uang yang ba lakununa hapo kasi benai ngan pendap na itu bisna bang IT no bang han ovano sangasi bakin penyaja tok Lengba kani ke project ke MTDC kala tairu ya ke gallery, cafeteria, sale emporium, healing center, multi-purpose hall bat kiwei ha ka ba ka sangkasi ka bayok penya ya kani ke jaka kan yok ban pendon kam ha ka por ba ka penlong ya ka let niam let rukom ha ulum sapet bening bat kani ke jaka kan long ru kum kalat ya ka sangkasi ban kamai naka kam jngok kai Hakane ke jaka la sakiru bawat ke jingtho ke belabu hakane ke jaka jongok kai kilong ke ba khongpong ke ba ithamu labha bat nakaliang u assistant engineer ulayatu bakini ke jingtho ke dei ke bala pendai da uskru kumta kam dan jing AA ban lot bat ban penbai yakini ke jingtho hang tum tangisna ka kawi de gallery de kawi ke ka kene ka cafeteria ka bala prano ka emporium
kani ka healing center, kadon ru ka multipurpose hall, kidon ki parking, kidon kani ka last mile activity, kidon ki signages, kidon ki landscaping, kita gide ki ba kongsan na tu baginya fencing. Ya sedangnya kani ka project. Jingsha kani ka project yang stang ju usnem khandai tambah kidon ka tu kani ki kam bede perka khando ba ki sengsi kadang yo ban pen sedang kam slam kaliat pasang kasi. Dan ring yo ban pen tiap yang por. Kajing mentu jang sengsi kalong ba kinyo kenjar revenue nam ta katu ga jaka bangila pen bahang tu lupa ila ban pen atak nam ta kitoris ru berkala pen kam nak liang kajong jongka apa kadon katu kajingnya sadon tentang sisi nem katu ka bagi yang kajing kulum jongki liak nyam jong isteng kasi Ni iba hamtai ka cakare kadon katu ka ba display gini ki ya kajing thok kalong da Hongkong pia ban pai na ka ida ka ki pandai Hongkong do ji thok ka ba ka jenja sai berbon puliro katu kajing thok ka de bagi donda uskru de hapor bagi handi ngofangi alat jaka sengsi ka bagi mon bi kwa pen bet ngila ban loi tu uskru ngila man pandai tu kan ni